All right. Salamat sa inyong faithfulness karong buntag. Turn with me this morning to Matthew chapter 16. Matthew chapter 16. A little bit of a doctrinal message this morning. Wednesday was more doctrinal. This morning is more doctrinal. My practical application sa katapusan. Matthew chapter 16 and verse number 15. Baso na to nga sa verse 18. Ako mo basa nga makusog, kamo mo subay lang diya sa imong kaugalingong Biblia. Matthew chapter 16 verse 15. Kung nasa amen? Tanamaning dog palayo para sa pagbasa pulong sa Diyos. Matthew chapter number 16 verse 15 through 18. Matthew chapter number 16 verse 15. English unabasa kaduha. He saith unto them, But whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah. Bar means son of, and Jonah is the name of Peter's father. So son of Jonah, or Jonas. Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. But I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Bisaya, siyang nagaingon nga to kanila, apan sumalat ninyo si kinsa ako. That's confusing. Apan sumalat ninyo si kinsa ako. O si Simon Pedro mitubag ug miingon, ikaw maong Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. O si Jesus mitubag ug miingon ngadto kaniya, bulahan ikaw, Simon Bar-Jonah, kay ang unod ug dugo wala nagapadayag niini nganha kanimo. Kinsa nay unod ug dugo? Ang mga tao. So he's saying wala ka nakakat-on niya nagikan sa tao. Apan ang akong amahan nga anaa sa langit. Ug ako nagingon usab nganha kanimo, nga ikaw mao si Pedro. Ug sa ibabaw ni ining dakong bato, ako mutukod sa akong iglesia. Ug ang mga ganghaan sa impyerno, dili mudaog batok ni ini. So my message this morning is the church Jesus started. Ang iglesia, we use the word simbahan, gamito na to ang pulong simbahan, pero ang sakto nga pulong mao ang iglesia gikan sa Spanish, kay iglesia nagikan sa Greek ekklesia o kanang tinod pulong church. Simbahan na duha ka sayop. Number one, ang simbahan means place of worship. Dili ta magtigom primarily para sa pagsimba. That's not why we gather. We gather for preaching. Magtigom ta aron maminaw sa pagwali o pagtudlo sa pulong sa Diyos. And secondly, it's place of, simbahan. The church is not the place. The church is the people. Kita ang iglesia. So iglesia is the more correct. I use the word simbahan. Wala ko ay problema niya na. Pero gana ko kung makasabot sa rason sa ang Biblia nagama sa pulong iglesia. Kaya mas sakto na. Ang pulong iglesia nagpasabot ang grupo nga magtigom, ang mga magtutuo nga magtigom, regularly na pastor maglid kanila, mutudlo ug mawali kanila sa pulong sa Dios. So that's why we use the word iglesia. Tama message, ang iglesia nga gisugdan ni Jesus Kristo. Ang iglesia nga gisugdan ni Jesus Kristo. Magampo na ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Dear Father, would you bless the message this morning? Would you fill me with your spirit as I preach? Would you empower me, Lord, as I give a doctrinal but simple message? Work in our hearts, Father. Challenge us to do more for your kingdom. Thank you, Lord, for the church that you purchased with your own blood. Thank you, Lord, for the way you work through your church to carry out the gospel. I don't know why you use us, Lord, but thank you that you do. Lord, I pray, God, you'd bless the message this morning. Fill me with your spirit as I preach. I need you, Lord. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. Naidagang kalibog sa kalibutan karon kabahin sa tinuod iglesia. Dapitan, dalit dako ang atong syudad diri. Pero kung sorry kagamay, dari sa dapitan mo kita ka daghang simbahan. Daghang lugar gitawag iglesia. O kung ikaw mo sulod og mga tanan nila, kini ba ang tinuod simbahan, kini ba ang tinuod iglesia nga gisugdan ni Kristo? Silang tanan mo tubag, kita
We are the true church. Nagkaila ko sa tao sa una, ug ilang gipangatanan ako, is your church in the Bible? Ang imong simbahan na ba sa Biblia? Makitan ba ang ngalan sa imong simbahan sa Biblia? Kay ang among simbahan nasa Biblia. Say ka, ang among simbahan, ang tinuod iglesia. Kay nasa Biblia. Mao ba? Kung okay, nakoy pangatanan. Kung ako mabutang nini sa akong forehead dere, does that make it true? Tinod ba basta lang na ay sign? Nailhanan sa tinod man, di ba? Sala, hilom di wala ka respeto para sa pastor. Pero, daw gayud ka. Ma'am Ruth, tinod ba? Tinod gayud. Naigugmakon sa akong nasawa. Ang pagbutang sa ilhanan, dalit mo pruweba nga tinuod. That's a really dumb argument. Dali gayud ko makiglali sa tao kabayan sa ngalan nga ilang gipili para sa iyang simbahan. Because that doesn't make the difference. Ang pangatana, sakto ba ang doktrina? Sakto ba ang pagbuha? Sakto ba ang pagwali? Na simbahan dito sa una, sa Indiana, do sa among Bible College. Now they've changed the name, but it used to be called the Nice Church. Nagwonder ko, tinood ba ang tanan mga membro nila nice kaayo? Kay kanang ngalan sa simbahan, nagatuba ka ang tanan nilang membro kanunay nice kaayo? Dili ra. Ang pagbutang sa sign, dili magpruweba nga tinuod. The question we should ask today is not, which religion is the true church? Dali ka na ang angay nga pangatana, unsa mangurang tinuod na relihiyon. That's the wrong question. The question we should ask is, what kind of church did Jesus start? Unsay klase sa simbahan, unsay klase sa iglesia nga gisugdan ni Jesus Kristo, kay kita mag-angko nga siya nga atong sundon. Saktong grammar. Og, kung maglantaw ta, magsusita sa Biblia, ug mukita, unsay klase sa simbahan nga gisugdan ni Kristo, kinahanglan ta maningkamot, kutob sa atong mahimo nga maghimo ni ini nga simbahan sama sa iyaha. Did I say that correctly? We should study God's word, learn what kind of church Jesus started, and then make our church like his church. Because Christ is the head of the church. Si Kristo ang ulo, ang pangulo sa iyang iglesia. Jesus said, I will build my church. So what does the Bible teach about the church that Jesus started? I'm not going to teach you anything new this morning. Wala ko'y bagong pagtulog para ninyo karon. Magpainumdum ko ninyo, kabayan sa kamatuura nga nahibaluan na ninyo. But sometimes we need the reminder. This morning I will make 3 statements. Mom Ruth, can I use you this morning? I once again forgot to prepare in advance, but it's okay. You can handle this. Here's what we're going to do, wifey. We're going to write the church that Jesus started, ... And then we'll magsumpay matag point. And Gillette is happy that Mom Ruth is here today. This morning, I want to make 3 statements. Dili kompleto ang Bible study karon kabayan sa iglesia. In fact, it's very basic. Pero karong buntaga na kumata ninyo tuluka statement. Can I use the word panultihon? Tuluka statement kabahin sa iglesia nga gisugdan ni Jesus Kristo. Number 1, the church that Jesus started was not the source or the channel of salvation. Ang iglesia nga gisugdan ni Kristo, dili ang tuburan o ang agasanan sa kaluwasan gikan sa Diyos ngadto sa tao. Sa diya si Kristo na diri sa kalibutan, wala gayud siya nagsulti bisan us ka panon, wala gayud siya nagsulti nga ang iglesia na gahom nga moluwas sa tao. Did you get that, Mom Ruth? The church that Jesus started was not the source or the channel. Something niyo agasanan, meaning pinaagi niya na, di ba? The church that Jesus started was not the source or the channel of salvation.
We're asking this morning, unsay klase sa iglesia nga gisugdan ni Kristo? Number one, the Church of Christ is not, never was, never will be the source of salvation or even the channel of salvation. Si Kristo wala gayud nagsulti ang simbahan, ang iglesia makaluwas sa tao, o wala gyud siya nagtulo nga siya or ang Diyos moluwas sa tao pinaagi sa iglesia. Salvation is not found in the Church of Jesus Christ. Naisimbahan dari sa Pilipinas, kitawag Iglesia ni Cristo. I call it Iglesia no Cristo. Kaya wa sila kailan niya. But they teach salvation is only through our church. You ever met somebody? You ever heard them tell you that? Naikaluwasan sa among simbahan na lang. That's not what Jesus taught in the scriptures. Turn with me to John chapter 14. We all know this verse. Maglantaw ta. John chapter 14 verse 6. John chapter 14 verse 6. John chapter 14. What's the matter? What? Oh, I popped the button. Oh, yeah, I did. Si Ma'am Ruth kanunay magsugot-sugot na ako. Bisa na sa ako mo ato, bisa nagwali ko. John chapter 14 verse 6. Kung nasa amen? Here we go. Jesus saith unto him, I am the way. Not the church is the way. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Si Jesus nagingon ngadto kaniya, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay tao nga nagaadto sa Amahan apan pinaagi kanako. Si Kristo klaro manggot, nagsulti klaro gayon, kung ganahan ka sa kaluwasan, ako ang dalan. Kanayang gisulti. Wala siya nagsulti ang iglesia, ang gisulti ako. Ang iglesia dali ang tubod sa kaluwasan o ang iglesia dali ang agasanan sa kaluwasan. Do you know what that means? Kung na iglesia na mutudlo, ang kaluwasan sa Diyos ang naalang sa among simbahan, baka kung gayod sila. False teachers, liars. Dili ka na ang iglesia nga gisugdan ni Jesus Kristo. Ang kaluwasan na naa kaniya lamang. Si Kristo wala nagsugod sa iglesia aron muluwas kanato. Siya nagsugod sa iglesia aron kita magtigom para og mukat-on sa pulong sa Dios human sa atong kaluwasan. Kana ang katuyuan sa iglesia. Ang kaluwasan na naa ni Kristo lamang. Let me show you another verse. Acts chapter 4 verse 12. Acts chapter 4 verse 12. The church is not the channel. Listen to me now. The church is not the channel of God's grace. Jesus is. Ang iglesia dili ang agasanan sa grasya sa Diyos. Si Kristo mao ang agasanan sa grasya sa Diyos. Na reliyon magtudlo, God's grace comes to man through the church. That's a lie. Ang grasya sa Diyos niabot kanato pinaagi ni Kristo. Acts chapter 4 verse 12. Kung nasa amen? Neither is there salvation in any other. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Walay kaluwasan ni bisan kinsa nga lain kay walay laing nga ngalan sa ilalong sa langit nga gihatag sa mga tao diin pinaagi ni ini kita kinahanglan nga maluwas. I like that phrase, kinahanglan nga maluwas. Ang tanan tao kinahanglan maluwas. Pero kung ang tao gara maluwas, watch me now, ang kaluwasan dali makaplagan diha sa Catholic Church. Ang kaluwasan dali makaplagan diha sa Jehovah's Witness Kingdom Hall. Ang kaluwasan dali makaplagan diha sa INC. Ang kaluwasan dali makaplagan diha sa Sabadista. O ang kaluwasan dali makaplagan diri sa Baptist Church. Ang kaluwasan anaa ni Jesus lamang. Ug bisan unsang iglesia nga motudlo nga sila ang agasanan sa grasya sa Dios ngadto sa tao is a false religion. Mga bakakon.
Let me show you another verse. 1 Timothy chapter 2, verse 3. 1 Timothy chapter 2, verse 3. Kung ikaw mo kita sa simbahan, nga magpahayag nga ang kaluwasan na naak sa ilang iglesia na lang, nakaplagan na ka sa simbahan nga walay kabahin sa imong kalag, interesado siya sa imong kwarta. Check it out. 1 Timothy chapter 2 verse 3. Kung nasa amen? For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Kay kini maayo ikahinangop diha sa pananaw sa Dios nga atong manluwas. Kinsa buot unta nga ang tanang tao maluwas. Don't you ever listen to someone who says ang Dios nagpili-pili, kinsa pwede maluwas. Naay mga pinili, mga tao wala gipili og sila ra nga gipili sa Dios pwede maluwas. Don't you listen to them, baka kung gayud sila. The Bible says He will have all men to be saved. Ang Diyos kanan silang tanan maluwas. The Bible says ang si Kristo nagbayad alang sa tanan, sa makausa alang sa tanan. Balik na, kinsa buot unta nga ang tanang tao maluwas. Ug makadangan ato sa kahibalo sa kamatuoran kay dunay usa ka Dios ug usa ka tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tao. Ang tao nga si Kristo Jesus. Jomar, come here real fast. Jomar, Alitza. Rainiel, come here real fast. Tindog dito. You get to be God the Father. Help us. And that means He has to be Jesus. Oh my goodness. Here's what the Bible's teaching. Kita, sa wala pa naluwas, mga kaaway sa Diyos. Siya nagpadala sa iyang anak nga mas gwapo gayud kay kaniya ug mas butan siyempre. Pero sorry, kinahanglan ko mugama sa tao, cannot wrong available diri. Alright? So ang Diyos nagpadala sa iyang anak aron mahimong ang tigpataliwala. Tali means tunga-tunga, di ba? So tigpataliwala sa English, mediator. May I very kindly point out, there is no mediatrix. Sa tingin ang pulong mediatrix means babae nga tigpataliwala. See Mary? Come here, Mom Ruth. Mom Ruth can be Mary. Si Mary, why labot diri? Kay maksasala siya diri uban ka natong tanan. Siya kinahanglan pod nga maluwas. Siya kinahanglan pod sa tigpataliwala. Dili siya mo ampo para nato. That is false doctrine. That is false doctrine. There is no mediatrix. There's only a mediator. And there's only one. Ang pari, why labot? Ang pastor why labot. Ako makaampo sa Diyos para nimo, pero og ako makapasabot nimo kabahin sa kaluwasan, pero si Kristo lamang makadala nimo ngadto sa amahan. Only Jesus Christ. Salamat. Salamat, Ma'am Ruth. Mas guwapa ni si Ma'am Ruth kay ni Mary, siyempre. There is one man, one God, and one mediator, the man, Christ Jesus. Ang iglesia nga gisugdan ni Kristo, dili ang mediator, dili ang agasanan sa grasya sa Diyos ngadto sa tao. That's Jesus' job. That's Jesus' job. Hey, you say, Pastor Mike, we already know this. I know, but we need to know the doctrine. It's in the Bible. We don't just believe it because we're Baptists. We believe it because it's in the Bible. By the way, you should know these verses aron makashare ka sa mga Katolika. Makatabang gayud nimo sa imong pagsangyaw kung tao mga tanang kabahin ni Mary. Mga tanang kabahin sa bahin, sa church, sa kaluwasan. Ang tubag, simple kayo, wala. Acts 4:12. John 14:6. 1 Timothy 2:3. And chapter 2, verse 3, 4, and 5. One God, one mediator between God and man. Dili ka kinahanglan mo adto sa Dios pinaagi sa iglesia. Makaadto ta sa Dios pinaagi ni Jesus lang. He is enough
all by himself. Paigot gayud siya nga maginusara. He is the mediator between God and man. Turn with me to Hebrews chapter 1 and verse number 3. Hebrews chapter 1, verse number 3. Now, I'm a little confused by the Visayan in this verse. You can tell me if it makes sense to y'all. Hebrews chapter 1 and verse number 3. Hindi na kastori ka ba ni Jesus Cristo? Hebrews 1 verse 3. Kung nasa, amen? Give you another second. Hebrews chapter 1 verse 3. There is a coffee shop in Dipolo called Hebrews. No joke. Namanggod. Wala pa kong nagsulay sa coffee dito. Pero nagpadala ko sa picture ni Brother Demovo sa Dumaguete kay nagkumagayod siya sa coffee. Kanunay siya nagsulti. Ang Diyos ganahan sa coffee kay nagsulti siya dre Hebrews. Hebrews chapter 1 verse 3. Who being the brightness of his glory and the express image of his purpose, and upholding all things by the word of his power, when he had, this is Jesus, when he had by himself purged our sins. That phrase, by himself. What does that mean to you in Visayam? Ilang gi-translate, pinaagi sa iyang kaugalingon. Sakto ba? Para ninyo? Siya, pinaagi sa iyang kaugalingon, nagkuha, I lost my place, mikuha sa atong mga sala. Does that make sense? Pinaagi sa iyang kaugalingon? Because to me, by himself means siya nga maginusara. That's what by himself means to me. Means wailain. Siya na lang. You understand what I'm saying? Mura ka mo nalibog. Is that what that phrase means in Visayam? Pinaagi sa iyang kaugalingon. Does it mean wailain? Okay, so sakto na. I've never seen that phraseology. Jesus Christ, I love that. By himself took away our sins. Ang iglesia way labot, ang pari way labot, ang pastor way labot, si Kristo lamang ang makakuha sa sala sa mga sad-ang na tao diri sa kalibutan. Aren't you glad Jesus is enough? Aren't you glad you don't have to join a church to be saved? Dali kinahanglan ka mangita sa saktong na simbahan. Oh, kung dali ko mo pil sa saktong simbahan, ma-impyerno ko. No. Ang galawasan na nadya sa tao. Huwag iyangalan si Jesus Kristo. Said number 1. We're talking about the church Jesus started. Number 1. Hangin gayud karon. The church that Jesus started was not the source or the channel of salvation. Number 2. The church that Jesus started believed every word of Scripture. Now that's something we don't often think about when we think about Jesus' church, but it's very, very important because as Baptists, the number 1 Baptist distinctive is called biblical authority. Kita nagatuo nga ang tanan pagtuo, ang tanan doktrina o buha, everything we do should come from the Word of God. That is the Baptist distinctive. But that was the distinctive of Jesus' church. Jesus' church, the church he started, believed every word of Scripture. And I'm going to prove it to you this morning. Turn with me to Luke chapter number 24. While you're turning. Daghang relihiyon, daghang simbahan, nga ang mga magwali, mga pangulo sa ilang simbahan kanunay magpaduda sa ilang mga membro kabahin sa kamatuoran sa pulong sa Diyos. Kanunay sila mismo ang magpatarog sa pagtuo sa ilang mga membro nga kasaligan gayon ang pulong sa Diyos. They make statements like this. Daghang pastor, be careful, watch me now. Open kayo kung magbantay ka sa mga wali sa YouTube, sa TV, sa Facebook, or bisa na sa lain. Be careful. Amping kayo kabahin sa pagbasa sa mga blogs. Ay daghang tao magpaduda nimo kabayan sa pulong sa Diyos ng kasaligan gayon. They'll say things like this. Watch now. They'll say things that sound very scholarly. Something scholarly. Bright kaayo. Takong education. They'll say things like this. Well, this verse here in the Bible is actually an incorrect translation.
Or they'll say, well, kini nga verse diri murag wala gikan sa sinugdanan gayud. Murag na lain tao nag-add nining mga pulong. Daghang tao musulti niya nakabayan sa John, 1 John 5:7. 1:7. I'm sorry. 1:7. 1 John 1:7. There are three that bear record in heaven. The Father. Is that 5:7? It is 5? You're right. 1:7 is confessing your sin in verse 9. So 5:7. Sorry, Kayo. There are three that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. The strongest verse in the Bible for the Trinity. And do you know what people say? Murag kana nga pulong wala. Murag kana nga verse ka gi-add later sa laing tao. Murag dili gikan sa sinugdanan sa ang Diyos nag-inspire sa pulong sa Diyos. Murag wala gayud. Do you know what they're doing? Nagtatarog sila sa pagtuo sa ilang mga tigsunod. You be careful about people who cast doubt on the Word of God. Ang tao nga maghimo nimo magduda sa pulong sa Diyos. Jesus never did that. No, not one. What yun si Kristo nagsulti? Oh, well, kini ang gisula, pero actually, I was there. That's wrong. Jesus never did that. Look with me in Luke chapter 24 and verse 25. Si Kristo nagatuo sa matag pulong sa tibuok Old Testament. O ang New Testament, wala pa gisulat niya ng panahon na. Luke chapter 24 verse 25. Kung nasa, amen? Then he said unto them, O fools and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Unya, siya may ingon nga to kanila, o mga buwang, o luya sa kasing-kasing, aron sa pagtuo sa tanan nga gisulti sa mga propeta. Si Kristo kini naitabo paguman sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang mga disciples, duha ka disciples, dili apostles gayud, just some of his followers. Remember, daghang disciples, pero 12 lang ang apostles. So duha ka disciples, padulong sa Emmaus, on the road to Emmaus. O siyempre, nagsubok pagyud sila tungod si Kristo namatay 3 days nilabay. O wala sila kabalo na banhaw siya. Wala sila kabalo sa mga saad sa Old Testament nga mabanhaw ang manluluwas. So sila naglakaw, nasubo, nag-uol. O si Kristo, nagapil nila, pero wala sila kabalo nga siya gyud si Kristo. O si Kristo nangatanat nila, I said, unsa inyong gihiskot? Samtang naglakaw mo, nagsubok kayo, unsa naitabo? And they said, wala, pakakabalo. Kabayan sa mga butang naitabo. And I love Jesus. Jesus didn't lie. He just said, what things? Unsa mga butang? And they told him about Jesus. And then, Jesus looked at them and he says, O fools and slow of heart to believe all, let me read that to get it right. To believe all that the prophets have spoken. Here's what Jesus is saying. If you are slow to believe the words of the prophets in the Old Testament, meaning magduda ka, mag-hesitate ka, dili ka magdiretso mo to. If you are slow, kung maghinay ka, magduda ka nga sa pagngamutuo sa mga pulong sa propeta sa Old Testament. If you doubt they are true, bisan kamay nga pagduda ra, Jesus said, you're a fool. That's what he said. Ang tao nga magduda sa pulong sa Diyos, ang tao nga wala mo to, dili mo to nga ang pulong sa Diyos kasaligan. Jesus said, you're a fool. Jesus believed the entire Old Testament. Let's be very carefully. I hold in my hand the very words of God. Nagkupot ko diri sa pulong gayod sa Diyos. Dili ang huno-huna sa Diyos nga gisula pinaagi sa pulong nga gipili sa tawo. No, these are God's words. All Scripture is given by inspiration of God. Inspiration means, the word spire is breath. Kinahanglan ka magginhawa aron maglitok. So given by inspiration means God said the words and the man wrote them down. But it's God's words. But not only that. Not only did God write the words perfectly through the man, but Jesus said the words are still reliable hangtod karon.
Hangtod sa iyang panahon o hangtod sa atong panahon. Now stay with me for a minute. He said to these men, if you doubt the scriptures, you're a fool. Now look down with me at verse 27. Luke 24, verse 27. I'm going to teach you some doctrine this morning. Ako naghiskot sa una, pero wala ko nagtudlok gyud, wala ko nagtudlok sa tanan, dugay na. Luke 24, verse 27. Luke 24, verse 27. Kung nara, say amen? And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Ug sugod ni Moses ug sa tanan mga propeta, siya mipasabot ngadto kanila sa tanang mga kasulatan sa mga butang mahitungod sa iyang kaugalingon. How many parts of the scriptures did Jesus believe? All of them. Gikan ni Moses ngadto sa mga propeta. If you know your Bible, you know the first 5 books of the Bible were written by Moses. Ang Diyos nagsugot niya, ang Diyos naggiat niya, pero si Moses ang gigamit sa Diyos sa pagsulat. That's called inspiration. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Why did he say beginning at Moses? Kay kana ang sinugdanan sa Biblia. Now, let me see that. Moses was given the scriptures by inspiration somewhere around 1,500 years before Jesus was born. Si Moses, naguna ni Jesus, tiya sa history, 1,500 years, duol-duol. And wala sila computer, wala sila phone, wala sila typewriter. Pagsula ra. Kamot, magsula ra. Do you know what that means? The only way to keep the scriptures was na mga tawag itawag scribe. Sa Bisaya, escriba. Scribe is a person who writes. So, ang mga scribe, naglantaw sa daan nga kopya ug nagsula sa bago. Ay maglantaw ug magsula, ug maglantaw ug magsula. Kana manggod, that's the only way. Watch now. Hununa ba ka sa diya si Kristo niabot? Na pa siya ang original nga gisulat gayud sa kamot ni Moses? Wala. Ni kopya. 1,500 years, we're talking hundreds of copies. Kaya ang daan, madaot. They're made of skins and different things. Dalit, madaot. You ever seen what happens to a book? Termites destroy it. Dali sa Pilipinas, mga anay, mga, what's the other one? Bukbuk. Mag-drilling manggod. You ever seen that? Anything you keep for a long time, you have to be very careful. Madaot. Pariyo, niyanag panahon about mas lisod pa because it wasn't as good a quality. So they had to copy it again and again and again and again. Pero, human sa 1,500 years, si Kristo nagingon, ang kasulatan sa akong kamot, kasaligan gyapon. And they say, well, Pastor Mike, that doesn't even make sense. Dili ka mag-expector nga ang mga tao maghimo sa sayop o sa hay. I mean, syempre, na mga sayop o kanang gisulti sa daghang tao kabayan sa pulong sa Diyos. They say, syempre, I mean, there's going to be human error. Tawhanon sayop. Bisan careful kayo na tawhanong sayop. Kanang gi-expector sa tao. O tinuod manggod, kung ipasagdan sa Diyos kana ngadto sa tao ra. But God didn't give the word and then just walk away. God gave the word and then He said, I'm going to preserve it. O siya ang nagbantay. Samtang ang escriba nag-transfer. Ang Diyos ang nagbantay aron nga sakto gayud. You say, that's not possible. Yep, it's called a miracle. Milagro gayud. Ang Biblia nga gikuptan nimo sa imong kamot, maong milagro sa Diyos. Gihatag pinagi sa milagro o gipreserba pinagi sa milagro. But Jesus believed in the doctrine of, ready? Preservation. Kung ang tao musulti nimo, kanang abahin sa Biblia na sayop tungod ang tao nag-change na, wala sila nagato sa doktrina sa preservation. But Jesus did. Si Kristo nagatuo nga ang tanan kasulatan. Is that the right word? I feel kasulatan. Gikan sa panahon ni Moses.
Ngato sa propeta, hangtod si Malachi, ang kinalasan, 400 years before Christ was Malachi. Si Kristo nagatuo silang tanan kasaligang gihapon diya sa iyang panahon. That's preservation. That is the Baptist position because that's what the Bible teaches. Turn with me to Psalm chapter 12, verse 6 and 7. Ayaw gayud pagsalig sa tao nga magpaduda nimo kabahin sa pulong sa Dios. Ang atong Biblia karon kasaligan sama sa pulong sa Dios diya sa panahon ni Jesus. How is that possible? It's not. It takes a miracle. But our God can do miracles. Psalm chapter 12, verse number 6 and 7. Psalm chapter 12, verse number 6 and 7. Kunana, say amen? Here we go. The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord. Shalt keep what? His words. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Ang mga pulong sa Ginoo putlik nga mga pulong. Ingon sa plata nga giulay diya sa uska hudno nga yuta. Giputli sa pito ka higayon. Ikaw mobantay kanila o Ginoo. Ikaw mo palungtad kanila gikan ni ini nga kaliwatan sa kaangturan. Though that phrase in verse 6, ang mga pulong sa Ginoo putli. Putli mga pulong. You know what I'm saying? Walay sago sa pulong sa tao. God didn't let Moses add his own words. Ang Diyos wala nagtugang si Moses magdugang sayang kaugaling hunahuna. No, ang pulong sa Diyos lamang. All scripture is given by inspiration of God. The Bible says in I read it yesterday. 1 Peter chapter 1 verse 20 and 21, I believe. Let's look at it. Go to 1 Peter. It's not in my notes. Let's look at it real quick. 1 Peter. 1 Peter chapter 1. I'm going the wrong way. 1 Peter, I think it's chapter 1, verse 20 and 21 maybe. 1 Peter, chapter 1. Nope. Is it 2 Peter? So I read it today. 2 Peter, there it is. Chapter 1, verse 20 and 21. 2 Peter, chapter 1, verse 20 and 21. Kunana, say amen? Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Sa nahibalo ni ini nga una, nga walay propesya sa kasulatan, nga iya sa kang bisan kinsa nga kinaugalingon nga paghubad. Do you know what that means? Dili ka maka-decision. I think this means this for me. Alam ka na ako kinang possible. He says you can't do that. The Bible means what it says. Besides verse 21, kayang propesya wala miabot sa karaang panahon pinaagi sa kabubuton sa tao apan balaang mga tao sa Diyos like Moses misulti samtang sila gigamahan. The English word is were moved sa balaang espiritu. Moses didn't get to choose his own words. God moved him. Ang Diyos ang nagsulti. Kini ang imong isula. Kini ang propesya. So God gave his words, and then, watch now, he preserved them. Let's be very carefully. Kung perpekto ang pulong sa Diyos, sadya mihatag nga to ni Moses, o David, o Matthew, o Mark, kung perpekto niya ng panahon na, dayon ng Diyos wala nagbantay o wala nagpreserba. Kana walay pulos para nato karon. Because Matthew chapter 4 verse 4, and he answered and said, man shall not live by bread alone, but by every word which proceedeth out of the mouth of God. You listen now, Christian, you need every word. Pero na ko mayong balita, we have it. Because God preserved the Scriptures. Now you watch me now. Don't you listen to any preacher. Ay apa minaw ni bisang kita mga gawaling ang masulti. Oh, kana nga bahin sa Biblia dali ka salikan tungod mura. Don't you listen to him. He's a liar. Jesus believed in preservation. O ang simbahan ng iglesia gisugdan ni Kristo. Sila pod nagtuo sa
tibok Biblia nga kasaligan gayud. The church Jesus started, number one, was not the source or the channel of salvation. Number two, the church Jesus started believed every word of Scripture. Number three, the church Jesus started believed in sharing, watch now, sharing the good news of salvation. Watch me now. We are not the source of salvation. Dilita ang tuburan sa kaluwasan. Dilita ang what's the word used earlier? Agasanan sa kaluwasan. Pero we are supposed to be the messengers. Ang mga messenjero, kanapa? Messenjero. Matthew 16:15, we're about done. And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Ug siya maingon nga to kanila, pangadto kamo sa tibok kalibutan, ug iwali ang maayong balita nga to sa matag minugna. Siya nga nagito ug gibaptismohan maluwas, apan siya nga wala nagito pagahukman sa silo. Na syempre kitang tanan nakasabot. Si Kristo wala nagtulot diri nga ang baptismo muluwas sa tawo. He's just saying kanang natural sunod nga lakang human sa kaluwasan. That's why at the end it says siya nga wala nagatuo pagahukman sa silot. It does not say siya nga wala nagatuo o wala na baptismohan. It doesn't say that. Kaya ang baptismo wala abot sa kaluwasan. So don't be confused by that. It's just natural kayo. Naluwas ko, nagato, so unsa ang unang lakang pagsunod ni Kristo? Okay, ako muhimo niya na. Kanarang pasabot. But here's the truth I want you to see this morning. We're not the source, we're not the channel, but we do get to carry the message. And I just want to remind our church this morning, the church is not doing its job if we're not telling people about Christ. Ang iglesia wala nagtuman sa iyang responsibilidad kung wala ta nagasangyaw nining kalibutan kabayan ni Kristo. The world needs to be saved, and we hold the gospel. And so often kita magbutang sa mayang balita sa atong bulsa. Do you remember Wade, Michael? Wade used to preach sometimes on Thursday night, and he loved to say, God didn't give you the gospel to put it in your pocket. You listen to me now, ang Diyos wala mihatag nimo sa kaluwasa aron ikaw butang niya na sa imong bulsa ug dili mo hatag sa uban. Freely ye have received, freely give. Can I ask our church this morning? I know we agree on the doctrine. Kitang tanan mag-uyo ng kabayan sa kaluwasan ng iglesia, dili ang tuburan sa kaluwasan, dili ang agasanan sa kaluwasan. Kita nagato nga ang tinuod kasaligan ng tibok Biblia. Pero kinsa imong gisharean kabayan niya na? Let me ask a simple question. Kung mobot ka sa langit, kinsa manggod ang maana dito tungod nimo? Oh, Pastor Mike, busy ko. Kung mobot na ka sa langit, huna-huna ka nga kana nga alibay dawaton sa Ginoo. Seryoso ba? It doesn't take that much time to share the gospel. That's why we have Sunday morning soul winning. Kaya listed kayo sa Sabado para sa uban. But every Christian, if you have salvation, God expects you to share it. And as your pastor, magsulay ko mo paandam nimo para sa adlaw nga ikaw mo tindog atubangan ni Kristo, di ko ganan ikaw maulaw. Ay daghang tao nga naluwas gayud padulong sa langit. Pero dali gayud sila mag-share sa kaluwas nga gihatag kanila sa Dios. Dali gayud maghatag sa track, dali gayud mo lingkod uban sa tao mo, pwede po kung passport nimo unsang Biblia nagingong kabayan sa kaluwasan. Paminaw na. Kung kana manggurang imong kahimtan, ikaw maulaw kung mobot ka sa langit. I'm not mad at you. Wala ko nagsaway, wala ko nasamok. But I'm trying to warn you, kay ang time sa langit permanente, ang time diri temporaryo lang. Some Christians are going to be embarrassed for a long time when they get to heaven. Tungod sa ilang mga decision sa mubot na panahon diri sa kalibutan. You only have one life. Live for Christ. Nakayus ka kinabuhi lamang. Pag kinabuhi, alang ni Kristo. What was the little poem? Only one life. 'Twill soon be past. Only what's done for Christ
will last. Naiuska kinabuhi ra, nga dali magalabay. Ang buha na to, alang ni Kristo, kana ra magadugay. I know we believe the doctrine, but is the doctrine working through your practical living? Nagkinabuhi ba ka sa imong pagtuo? Do you carry tracts? Do you give tracts to the lady at the store? Do you try to witness to your neighbors? Unsa imong gihimo para sa gingharian sa Diyos? Unsa imong gihimo? Pastor Mike, wala ko kabalo unsa ang pag-share. This has it all. It's really easy. If you can read, you can share the gospel. Find a child and tell them about Jesus. Dali sa dapitan ay daghang bata. Sit down with the kid. Hey, pwede ko mapakita ni mo. Ang Biblia lagi mo, pwede ka maluwas o makato ka sa langit. Nadali. All you have to do is read it. I'm serious. It really is that simple. Basa, pasabot gamay. Basa, pasabot gamay. Are you a witness for Christ? Or did you take the gospel that Jesus gave you and put it in your pocket? Manalipay ko, padulong ko sa langit. Bahala sila. Sayang. Sayang. Let's be a church that lives what we believe. Salvation is not in the church, it's in Jesus. So let's tell people about Jesus. One every head bowed, every eye closed.